Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu Studentskih HRTV-a, podcasta u kojem razgovaramo o svemu što zanima mlade i studente. Danas je sa mnom Laura Lasan, moja draga suradnica, ajmo to tako reći, iz Udruge za Centar za razvoj mladih, koja vodi jedan zanimljiv projekt Čitaj pitaj, i danas ću s Laurom zato razgovarati o različitim načinima na koje nam književnost može pomoći, ali i o različitim načinima na koje nam vođenje projekata može pomoći za pripremu na tržište rada. Pa evo, Laura, dobrodošla. Hvala što si došla i za početak evo voljela bih da se predstaviš. Čime se baviš, što studiraš? Pa ja sam Laura, kao što ste čuli u predstavljanju. Studiram na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Studiram kroatistiku i turkologiju, ovako malo zanimljiv spoj. Volontiram u Udruzi Centar za razvoj mladih kao lektorica, što mi odlično dolazi u studij kroatistike. Vježbanje pravopisa, gramatike, a isto tako iz prve ruke saznajem nekakve nove vijesti, odnosno zanimljivosti. Prva mi je godina što volontiram u udruzi i odmah su mi ubacili vođenje projekta Čitaj pitaj, što je za mene bilo oduševljenje, a isto je tako malo onako, bacili su u neko nepoznato područje od toga da moram tražiti sponzore, da moram organizirati cijeli projekt, timski rad, ali sve u svemu drago mi je da volontiram u udruzi, što mi otvara nove vidike i prilike. Super. Čini mi se da imaš dosta toga na svom pladnju. Kako sve to stižeš? Improvizacijom. Tako da, ne, stvarno improvizacijom, ali ujedno i nekakvom organizacijom. Što moram napraviti, kako moram napraviti, prioritetna lista. Normalno, ipak mi je na prvom mjestu faks, to jest nekakve zadaće, jezične vježbe, bilo na turkologiji, bilo na kroatistici, a onda i sama udruga, tako da tu dijele nekako podjednako prvo mjesto. Ali da, samo dobrom organizacijom, a ponekad improvizacijom je možda ključnija, jer onako, ne znam, nikad mi je ovako točno kad isplaniram sve u minutu, uvijek se nešto izjalovi, ali onda onako malo improviziram, pa sam sama na sebe ponosna u tom trenutku. Super, pa mislim i vještina improvizacije je definitivno korisna vještina kojim se učimo. Da, dakle, kao što si spomenula, voditeljica si projekta Čitaj pitaj. Evo, za početak, što sve obuhvaća ta uloga? Što sve radiš? Kako ti izgleda dan kad se posvetiš projektu? Koliko to sve dugo traje? Pa ovako, Čitaj pitaj, dakle, kada su me upoznali, odnosno, evo ovako, sudjelovala sam u principu na Čitaj pitaj prije možda 2 godine, tamo onako započela je korona, još smo nosili maske, ali mislim da je to već bilo tu negdje na ljeto. I oduševila sam se projektom, stvarno volim kada određeni tako nekakav projekt pruža književnosti novu perspektivu, odnosno otvara književnosti otvara nekakvu novu perspektivu ne samo čitateljima, već i onima koji možda nisu toliki zaljubljenici u knjige. I pokazuju, recimo, Lutajuća knjiga, da je isto tako dio književnosti, nije samo dakle, nekakva slikovita prezentacija. Čitaj pitaj obuhvaća i ekonomiju i filozofiju, apsolutno nekoliko područja za koje ja nisam bila stručnjak, niti jesam, ali svakako stječem novo iskustvo. Kako mi izgleda dan što se tiče Čitaj pitaj? Pa ovako, tipični sastanci su nam subotom. Počnemo u 10:30 i onda prvo dolazimo k sebi. Onda razgovaramo o tome što smo postigli. Dakle, u timu se rasporedimo tko je stručnjak za marketing, tko je stručnjak za društvene mreže, tko je stručnjak za nekoga tko će tražiti sponzore. Mislim da je veliki dio toga i na voditelju projekta. On mora biti uključen u sve. Dakle, mora biti upoznat sa svime, mora upravljati isto tako svim tim područjima, bio on stručan ili ne,
mene, ali osoba recimo koja je stručnija, moja suvoditeljica je stručnija u PR-u i marketingu od mene, njoj sam prepustila ulogu vođenja društvenih mreža. Ali ja ponekad uskočim, ne znam, kaže mi objavi to tad i tad i smisli nekakav dobar post. Uvijek se s njom prije toga konzultiram, što misliš, je li to u redu? Je. I tako i ja stičem nekakvo iskustvo u tom području. Isto tako nisam novinar. Volim pisati, obožavam, ali nisam novinar, ja sam više ovako grammar naci koji voli onako secirati rečenice, vrste riječi u rečenici, službu riječi u rečenici i tako dalje. Ili gdje treba staviti zarez, a gdje ne treba, ali isto tako sam se naučila zahvaljujući 2 drugim kolegicama u timu kako se piše nekakav članak. Isto tako tu mi je i studentski HR za koji lektoriram pružio isto tako dobar uvid u novinarstvo i što čitatelje zanima i na koji način se to prezentira. Tako da sam u svim područjima što se toga tiče i stičem polako to nekakvo iskustvo. Tako da biti voditeljica čitaj pitaj koliko god da je, ajmo reći, zamorno, isto tako pruža jako veliki užitak u tom radu jer radim ono što volim, radim nešto za književnost koju volim, bila ona svjetska ili domaća, to je sa domaće scene ili sa svjetske scene, a opet dobivam iskustvo i iz nekakvih drugih područja koje recimo, ne znam, filozofski ne pruža, s obzirom da sam njihova studentica, ne znam, PR, marketing, ekonomija, kako stojimo na tržištu, ne znam, ciljane skupine, moraš imati ciljanu skupinu koju moraš pogoditi s tim nekakvim sloganom, tako da definitivno koliko god zamorno, toliko sam i na dobitku. Super, dakle sve te kompetencije koje stječeš i uvid zapravo u različita područja ti definitivno mogu pomoći na tržištu rada. Apsolutno. Da. Recimo, spomenula si ekonomiju, filozofiju, PR, marketing. Jesu li tu još neka područja koja te zanimaju, odnosno za koje vidiš potencijal da bi se neko mogao upoznati s njima ako vodi neki ovakav projekt? Pa definitivno može se upoznat. Ja sam navela ekonomiju, marketing i PR, što sve spada pod tu jednu veliku branšu, granu, zato što ja to ne dobivam recimo na svom fakultetu. Ja na svom fakultetu dobivam nekako opće znanje, nekakvu svjetsku širinu, ali ne pružaju mi uvid recimo u to tržište rada ili na nekakve ciljane skupine ili kako ja, ne znam, sa nekakvim svojim radom ili člankom određenim mogu doprijeti do te određene publike. Nemam taj put do toga. Dakle, na koji način to postići. Recimo, Bookstagram. Odlična prilika predstaviti neke nove knjige, ne znam, upoznat, dakle, širu publiku sa recimo, ne znam, Kafkom. Koji ga ne vole. Ali uvijek netko može pronaći bilo koja da je razina čitatelja, znači ili nekakva dublja razina čitatelja ili netko ko čita na površnoj razini, može mu se pružiti dakle nekakav uvid kako bolje i razumljivije čitati da mu Kafka i Dostojevski budu najdraži autori. I mene zanima recimo na koji način to postići. Osim dakle riječima, na koji način marketinški postići da dođem do te ciljane skupine. I to je ono što meni nedostaje i zato to dosta često ponavljam. Zato što recimo vođenje Bookstagrama, svi smo na Instagramu, društvene mreže su broj 1 i tako u principu dolazimo do naše te ciljane skupine i zato to stalno spominjem, zato što upravo to meni nedostaje. A mislim da PR i marketing su nešto što bi, ili općenito ta nekakva, onako bar osnovna razina ekonomije je nešto što će jako pomoći na tržištu rada. Dakle, ti jesi profesor, ali recimo dopri do neke druge određene publike, ne samo do kolega koji znaju o čemu govoriš, nego na široj ipak razini. Tako da to stalno ističem jer meni fali ta kompetencija. Da, ali mislim svakako je recimo ljudi često misle da je književnost i da su knjige same sebi svrhom u smislu da ih ne treba pretjerano reklamirati, pa onda ako imaš dobrog pisca i dobar sadržaj, to je to. To je to, ali ima tu puno više posla. Što sam baš vidjela sa Čitaj i pitaj. Isprva, onako, kad smo počeli buditi profil nakon jednog stagniranja, dakle nakon mirovanja profila, tu je trebalo dosta da se taj profil ponovno pokrene, bez obzira što mi imamo jednu određenu publiku. Ali doprijeti do šire publike
nekakvim taktikama, pa stavi ovako, stavi onako, tu ima puno više posla nego što ljudi misle, aha, ovo je super knjiga ili ovo je super projekt i mi smo svoje obavili. Tu ima puno više komponenti koje moraju biti ispunjene da bi recimo Peru Perića iz 5. razreda osnovne škole koji mrzi divljeg konja natjerali, to jest ne natjerali, ali upoznali s nekakvim drugim potencijalnim dijelima koji mu mogu pružiti, ne znam, jednog dana uvid da se i on bavi, ne samo, možda ne pisanjem, ali da recimo uvidi da u književnosti ima puno više i dubljih stvari od samih riječi i tisuće stranica. Eto, to nam je bila jedna od onako važnijih komponenti. Da, super. Sad kad smo već krenule razgovarati o Čitaj pitaj, dakle radi se o književnom projektu Udruge Centar za razvoj mladih i taj projekt okuplja mlade zaljubljenike u pisanu riječ i ove godine se održava već 4. put. Prve godine se održao pod nazivom Dan knjiga, tad je tema bila književnost i društvene mreže. Nakon toga se održao drugi put pod nazivom Čitaj pitaj kad smo razgovarali o mladim autorima. Nakon toga je bilo prošlogodišnje izdanje koje se bavilo nekim novim oblicima književnosti. Evo ove godine u svibnju se održava već 4. izdanje, dakle projekt je već postao tradicionalan, preživio je sve pandemijske godine i slično. Evo, kako ste došli na ideju za ovu godišnju temu projekta? Što je uopće ovogodišnja tema projekta? Ko su sve gosti? Otkri nam sve detalje. Pa radije ne bih da bude iznenađenje, ali moram. Čitaj pitaj, ovogodišnji moto nam je u potrazi za izgubljenim vremenom. Dakle, ipak smo izgubili 1-2 godine pod maskama i za vrijeme pandemije i kako nam književnost može pomoći da povratimo to izgubljeno vrijeme. Dakle, kako nadoknaditi, na koji način, a da to prepoznamo u književnosti. To nam je ovogodišnji moto. Održat će se, Čitaj pitaj će se održati 27. svibnja u 16 sati u Buksi. A ovogodišnje gošće će nam biti Elma Tomić i Sanja Srdić-Jungić, dvije meni iznimno drage osobe. Tema, kako smo došli do teme, u principu već smo na prvom sastanku to dogovorile, zato što smo sve došli s nekakvom idejom da u principu i sad da se poistovjetimo s tom pisanom riječi. Znači koliko ta pisana riječ može utjecati na ljudsku svijest. Nije sad to riječ samo o knjigama samopomoći, ne znam, nekakvim duhovnim priručnicima ili drugoj vrsti knjiga, već je općenito koliko kada mi čitamo, u principu to dolazi do naše svijesti. Znači koliko to utječe na nas, koliko Dostojevski sa svojim Zločinom i kaznom i sa Raskolnikovim može doprijeti do nas. Znači na način, ne znam, da se zainteresiramo za kriminalistiku, da se zainteresiramo za psihologiju, da nas uputi, ne znam, u različite, dakle, sfere današnjeg života. Iz njegove, dakle, perspektive koji je živio tamo daleko. Tako da smo došli na tu temu jer nas je zaista zainteresiralo u principu ne samo ta lijepa književnost, znači Dostojevski, ne znam, Agatha Christie ili netko od poznatih autora, već i sami priručnici. Jako su postali popularni ti priručnici samopomoći. Nedavno sam čitala jedan i zaista je onako dobro je do mene, ne mogu reći. Koliko god nama bilo naporno čitati te priručnike ili knjige samopomoći općenito, zato što su u pravu. I općenito, znači, ljudi priznaju da ih riječ ovako izgovorena, znači i u svađi i u normalnim razgovorima, da ih dotiče. Koliko te dotiče kada je ona napisana? I ovako, baš sam razgovarala sa članicama tima, rekao, cure, evo, čitala sam nedavno baš jednu knjigu samopomoći, znate koliko me nanervirala? Baš me nanervirala zato što čitam i shvaćam da je u pravu autor. Neću se ja s njime sad prepirati ili svađati, nego zaista uviđam da je u pravu
i da može utjecati na mene. A isto tako tu imamo i Instagram, nekakve autore koji se afirmiraju na toj platformi. I svaki dan čitamo, recimo, ne znam, ja čitam Sandra Slavnića, za ponedjeljak motivacija. I stvarno se motiviram i stvarno mi ta pisana riječ ili kad je stavim na pozadinu zaključanog zaslona ili općenito negdje blizu sebe, ona stvarno utječe na mene. I tu smo uvidjeli dakle, zanimljivu temu koju bismo prezentirali onda našoj publici. Da vidimo što i oni sami kažu, što kažu i stručnjaci. Naravno, pružit ćemo tu ne samo i ovu perspektivu autora i perspektivu čitatelja, već i samog stručnjaka, psihologa, psihijatra, što oni kažu, dakle, je li zaista, odnosno može li zaista pisana riječ ostvariti toliki utjecaj na nas. Tako da se zaista veselim ovogodišnjem izdanju koje je još malo. Da, definitivno. Mislim da je to jedna dosta svježa perspektiva, odnosno svježi pristup književnosti, jer obično razmišljamo o analizi književnog teksta kao analizirat ćemo temu, analizirat ćemo eventualno stilske izražajna sredstva i dobit ćemo 5 i to je to. Ali kad se onako ipak malo moja profesorica na fakultetu to je rekla da postoje različite te razine čitatelja. I onda sam ja s njom vodila jednu raspravu. Ja u svemu pronađem nekakvu edukativnu sferu. Zaista pronađem. Recimo imali smo kolegij usmene književnosti Ive Jaše Kroz Orašje. Najobičnija narodna pjesmica koja ti ništa ne govori. Ali recimo, ne znam, neko je iza mene, jedan od kolega digao je ruku i pitao šta je orašje. I sad profesorica kao stane. Je li to mjesto, je li to šuma, je li to nešto? I mislim da je to u principu sfera, odnosno da je to u principu ključ književnosti. Dakle, nećeš samo pročitati lijepu pjesmu, pročitati lijepu knjigu i doći reći jao, kako sam se ja s njom poistovjetila i ja sam doživjela, ne znam, slomljeno srce ili ne znam, obožavam psihologiju, kriminalistiku, već i da ti postaneš znatiželjan za onim što piše. Dakle, i da ti na temelju toga usvajaš neko znanje, širiš nekakve vidike, te može usmjeriti. Dakle, da ispunjava više komponenti tebe. I da ti to pomogne ne samo jednog dana u odabiru tvoje ne samo obrazovanja i tvojeg budućeg zanimanja, nego i nečega kad te neko pita, aha, gle, ja sam to naučio na usmenoj književnosti zahvaljujući pjesmici Ive Jaše Kroz Orašje. Evo tako. Da, i ta uloga književnosti je svakako bitna. Sad si me podsjetila kad si spomenjala ovo koliko ona zapravo utječe na nas. Recimo kad čitamo kolumne, na primjer, koje također možemo reći da su neka vrsta, ajmo reći književna vrsta zbog stila pisanja. Puno je više tih nekih autora koji ne pristupaju takvim temama novinarskim stilom, nego baš nekim književnim. I koliko često ljudi osjete potrebu komentirati to, pronađu se dosta ovako uvrijeđeni nekim stvarima i slično. A s druge strane bih rekla da taj tip ljudi, sad naravno ja tu malo stereotipiziram, ali da ljudi koji recimo ostavljaju neke gnjevne komentare radi neke kolumne nikad zapravo nisu osjetili potrebu da neku knjigu komentiraju na takav način, jer jednostavno smatraju da se književnosti ne treba pristupati na takav način. Ali upravo suprotno, možemo pristupati književnosti na takav način i baš mi je onda drago što budite i taj pristup književnosti. Dakle, to na koji način uopće književnost utječe na nas i koliko nas recimo knjige odgajaju na neki način. To me sad podsjetilo zapravo na zanimljivu raspravu recimo o dječjoj književnosti koja u principu prije nije postojala, recimo ne znam, s obzirom na to da djetinjstvo nije bilo konstruirano kao koncept kao što je danas, jer prije su djeca bila smatrana samo malim ljudima koje treba samo naučiti kako da budu odrasli ljudi, nije im se pristupalo znači da se zadovoljavaju neki njihovi interesi, nisu postojale ne znam nekakve pretjerane igračke, slikovnice i slično. I tad su dječje knjige bile usmjerene isključivo na to da se djecu poučava, ne znam, kako oprat zube ili što već. Dobro, možda tad se nisu toliko prali zubi, tu govorimo o, ne znam, 15. 16. stoljeću i ranijim razdobljima prije, ne znam, viktorijanskog doba, ako govorimo o zapadnom svijetu.
Ali uglavnom to su sve bili neki priručnici, ajmo reći, dakle bila je tu isključivo didaktička uloga književnosti i onda nekako dakle u tom nekom viktorijanskom dobu i sa sve većim utjecajem pa i crkve koja je dakle htjela kroz književnost odgajati, to jest poticati neke vjerske ideje, su dakle došli autori koji su onda pisali knjige isključivo za djecu, da budu razumljiva djeci. Onda se tu razvio cijeli koncept zapravo dječje književnosti, što je meni osobno dosta zanimljivo i mislim da je stvarno zanimljivo proučavati to na koji način se sve odgajalo djecu baš kroz knjige. I evo danas isto imamo hrpetinu knjiga koje su isključivo dječja književnost i mi odrasli volimo ih naravno čitati, ali baš možemo vidjeti kako se neke ideje, ne znam, o pravednosti, o zajedništvu i slično pokazuju kroz književnost. Vjerujem da su i sad svi pomislili na neke omiljene knjige kroz koje su baš kroz koje se baš odgajalo. Da. Sad kak si, zanimljiva mi je ova vaša tema u potrazi za izgubljenim vremenom, odnosno moto Proustov. I spomenjate dakle pandemiju i te 2 pandemijske godine. Evo iz tvoje perspektive, kako je pandemija utjecala na mlade ljude u ove 2 godine? Pa mislim da su mladi ljudi, uključujući mene samu, dosta izgubili onu želju za druženjem. Dakle, bi se glupo je reći, nikad sad to neće biti jednako kao i prije. Hoće, samo postepeno, ali definitivno izgubila se ta nekakva prisnost, koliko god smo svi iščekivali onaj izlazak iz izolacije, to jest iz onog potpunog lockdowna i skidanje maski da se konačno svi vidimo, ugledamo, dakle punog lica bez maske. Ali nekako imam osjećaj kao da smo se razdvojili i kao da smo sve zanemarili. Jako je teško, meni osobno, jako je teško naviknuti se na predavanja uživo. Recimo, mi smo baš ona generacija koja je u potpunosti slušala, dakle, sva predavanja online, to jest mrežno. I jako mi je teško sada balansirati između toga da ja stvarno moram dolaziti na predavanja, da ja moram uhvatiti tramvaj prije toga, da moram zivkat kolegicu, kasnit ću malo više od akademske četvrti, pa reci samo da me ne zapisuje. Tako da mislim da u tom smislu malo je negativno, mislim dosta je negativno utjecala na nas, stvarno nas je razdvojila. Ali da su se ljudi posvetili možda nekakvim drugim sferama poduzetničkim, recimo, da su možda u tim trenucima samoće padale različite kreativne, unosne ideje na pamet. To mislim svakako da jesu, iako kod nas mladih rekla bih da postepeno doći ćemo opet do onog i zajedništva i kolegijalnosti i svega, jer ovako smo stvarno udaljili smo se jedni od drugih. Ne mogu reći da na nas nije uticalo ili da smo mi jedva dočekali izaći van pa smo se raskalašili odmah u klubove, barove, ne znam što sve ne, nego zaista imamo osjećaj kao da smo se onako desocijalizirali stvarno, ali da postepeno ipak dolazimo natrag u ono vrijeme kad smo, ne znam, izlazimo na kave, družimo se i jednostavno smo zajedno. Tako da na neke ostavilo traga i što se tiče, ne znam, nekakvih anksioznosti, da su sad odjednom u velikoj gužvi, da su svi ljudi na njima, ali mislim da postepeno, kažem, da ćemo opet doći do nekakvog normalnog. Da, apsolutno, da. Mislim, to vrijeme naravno je izgubljeno na neki način. Je izgubljeno, ali da ćemo ga nadoknaditi, smatram stvarno da hoćemo. Bilo to druženjem uz nekakvu knjigu ili uz skriptu koja priprema za ispitni rok, ljetni. Svakako mislim da ćemo postepeno doći do starog, normalnog. Da, definitivno. Ja sam ona generacija koja je krenula na faks uživo i
naučila kako je to studirati uživo. I onda tamo onako sredina faksa, to je bila 3. godina, idemo online. I sad ga završavamo uživo, što je možda zapravo i, ja bih rekla, i najgore od svega, jer vraćamo se na faks tek na tih nekoliko predavanja koja su nam ostala. Navikli smo sad ove druge ispite možda i riješiti nekako lakše u smislu da, ne znam, navikli smo se na online, usmeni online su trajali kraće, nismo bili satima ispred profesorovog kabineta i čekali da nas primi, mogli smo balansirati poslove i razno. I onda sad kad moramo se vratiti na faks, nekako kao da smo računali da će nam manje vremena oduzeti faks i onda nas to malo onako baca van nekih planova. Ali eto, sve to tako. A isto imam super anegdotu ovoga kako sam taman upisala diplomski online i onda sam se s ljudima s kojima sam na smjeru, a 20 nas je ukupno, stalno viđala na Zoomu, ali na Zoomu samo vidiš fasu neko. Ili vidiš isključenu kameru, ništa drugo. Doslovno. Ja svoje kolege na fakultetu dan danas upoznajem. Dakle, nas je na kroatistici, ako se ne varam, mislim da nas je 120 upisalo. Nemojte me držati za riječ. Zaista nas je veliki broj upisalo kroatistiku. Ja u 2. semestru dolazim na ispit. Vidim, neko čeka ispred D7, najveća dvorana na fakultetu. Oprosti, jel ti čekaš možda staroslavenski ili srednji vijek? Da, joj, drago mi je, upoznajemo se i dan danas se upoznajemo jer dosta ljudi nije imalo uopće mogućnost, dakle slušali su ili s fakulteta, pa onda je isključen mikrofon, pa je isključena kamera ili nekom ne radi, pa tehnički problemi, pa nema interneta. Tako da se dan danas upoznajemo i baš kažem, to nas je u principu odvojilo jedne od drugih. Ali opet mislim da nam je donijelo i kako bih rekla, onaj prelazak da moraš nekog nešto pitati, recimo. Da ste u grupi na WhatsAppu i da, ne znam, broj 2631 ti je odgovorio nešto što tebi treba ili vidiš da je aktivan pa mu pošalješ poruku, ej, trebaju mi bilješke danas, nisam bila, ajde molim te. Tako da mislim da nam je možda donijela tu prednost da se prestanemo strahovati od nečega što moramo pitati ili što nam treba. Evo, recimo, meni je uvelike pomoglo. Ja sam inače imala problem otići naručiti kavu. Ali zaista jesam. Jednostavno nisam mogla, bila bih crvena kao paprika i ne bih mogla izgovoriti ni dobar dan, ni oprostite na smetnji, ni ja bih naručila kavu s mlijekom. Sad bez problema dolazim, kažem dobar dan, Nescafe, hladni vanilija, hvala, doviđenja. Ali zaista mi je pomoglo recimo u tom nekakvom pogledu da prevaziđem onaj zid između toga da trebam zaista pitati za nešto ili što mi nije jasno ili što mi treba. Jer recimo profesor koji ne bi snimio predavanje, ako nisam uhvatila bilješku, tko mi je u imeniku, njega ispitujem. Njega pitam, gle, pomozi, u istoj smo situaciji i eto, taj dio je kod mene pandemijski plus. Da. Mislim, obično svi su voljeli govoriti kao da smo prepušteni sami sebi, što svakako je bila istina, ali nekako smo se onda više okrenuli i kolegama, pa smo onda bili prepušteni i sami sebi i kolegama. Tako da, ajde, to je jedna od pozitivnih strana, valjda. Dobro, sad kad smo tu malo razgovarali o mladima i pandemiji i slično, možemo se vratiti malo čitanju. Vjerujem da si tijekom lockdowna i tijekom cijele ove 2 godine kad je sve bilo tako kako je, puno više čitala. Iznenađujuće nisam. I to mi je onako, sad ko me čuje, bit će onako srami se. Ne, ali zaista nisam. Malo me ubila u pojam ta pandemija i taj lockdown i nemogućnost izlaska, dakle, ni pred vlastiti ulaz. Tako da zaista onako malo me ubilo u pojam, a i tu su bile pripreme za maturu, tako da ono jedino što sam ja čitala to je bilo u principu to su bili materijali za maturu, ali svakako mogu reći da sam puno više istraživala književnost, to jest nekakva općenito književna djela, da sam puno više svoju policu s knjigama napunila, s knjigama koje tek trebam pročitati. Tako da to mi je isto jedan od pandemijskih pluseva. To što sam uspjela otkriti jako puno naših domaćih autora za koje zaista nisam znala, nisam ih, ni slovo imena im nisam čula, i otkrila sam
da postoje zaista kvalitetni hrvatski mladi autori koji su na tržište dakle iznijeli svoju dušu praktički u knjigama, na stranicama i baš sam se ugodno iznenadila. A općenito mislim da u zadnje 2 godine što je trajala pandemija, da je dosta mladih, onako kako bih rekla, odbacilo jednostavno knjigu i književnost. Zato što svi su bili posvećeni ili završavanju fakulteta ili kako ću sad s predavanjem, kako ću sad s poslom. Tako da mislim da ne samo da nismo imali vremena, nego nismo imali ni motivacije za čitanje. Da je upravo to najveći minus koji je pandemija napravila, to što su mladi, neki, ne kažem svi, ostali bez motivacije da bi išli korak naprijed. Nego, idemo linijom manjeg otpora, upalimo predavanje, slušam, ali ne moram slušati, on snima predavanje, ali ovako, ali onako. Tako da mislim da nas je malo uljenila, ali da sad postupno kako smo izašli iz pandemije, da nam se vraća ona stara motivacija. Ne samo za čitanje, nego i općenito i za ostalim dakle, aspektima u životu, druženjem, učenjem i stvarno da se u jednom trenutku moram se vratiti na onaj mode, dakle da radim, uživam u onome što radim i učim i studiram i družim se, tako da se nadam da će u tom biti i ovaj dio puno više čitam i kod mene, a ne samo kod drugih. Da, apsolutno. A i sad kad se vraćaju i druženja i događanja uživo, mislim da će mnogo onih koji vole književnost, a nedostajala su im recimo književna druženja, da će ponovno pronaći neku motivaciju. Apsolutno. Jer mislim da dosta čitatelja, ljudi koji vole knjige, baš i to motivira. Dakle, to neko druženje, upoznavanje s autorima, upoznavanje s ljudima koji također vole čitanje i zapravo ta neka razmjena ideja. Posebice ove promocije sad zadnje vrijeme, baš onako, ja se razveselim kad ih vidim. Ove promocije online, odnosno mrežno, bile su super, daleko od toga. Gledala sam, ne sjećam se koja je bila promocija knjige, i bilo mi je super, ali jedno je kad smo lice u lice s autorom i kad jednostavno on svojom prisutnošću uspije prenijeti cijelu ideju knjige. Ovako online i mrežno, odnosno mrežno, dobijemo mi ideju, dobijemo mi sve, ali jedno je čuti čovjeka kako govori o svojoj knjizi uživo, a drugo je kad ga čujemo mrežno. Ne znam, fali mi taj doticaj. Isto kao i na fakultetu što se tiče predavanja. Obožavala sam srednji vijek. Zaista bilo mi je jako, jako zanimljivo, ali sad kada sam uživo na fakultetu, baš mogu onako osjetiti ono puno iskustvo slušanja tako nekakvog kolegija ili takve nekakve promocije. Nedostaje taj kontakt, odnosno to uživo. Baš onako nedostaje da bi ljudi dobili puni dojam. Da, mislim da se mnogi mogu poistovjetiti s tim. Da, sad kad si spomenula čitanje i mlade, nekako mislim da je opći dojam u Hrvatskoj da mladi ne čitaju dovoljno. A to je, ja mislim, i potvrdilo istraživanje o čitalačkim navikama u Hrvatskoj koji su bili objavljeni povodom Noći knjige u 4. mjesecu. Pa evo, koje je tvoje mišljenje? Čitaju li mladi u Hrvatskoj dovoljno? Pa ja mislim da se mladima ubija želja za čitanjem. Onaj tko nije sam zaljubljenik u knjige, mislim da mu se ubije želja za čitanjem u osnovnoj i srednjoj školi. Ako on se sam ne zainteresira za, ne znam, Divljeg konja, Charlie u tvornici čokolade ili nekakvu lektiru, vrlo teško ćete vi nekoga ne natjerat, ali dat mu da se zaljubi u književnost. Jer u principu ja nisam voljela čitati. Evo, zaista nisam bila čitoljubac, knjigoljubac, kako god. U 5. razredu jednostavno nisam. Znači, meni kad sam morala pročitati lektiru, muka u želucu, kako ću ja sad to, moram još i napisati, moram ovako, moram onako. I negdje tek 7. 8. razred, kada sam uzela instrukcije iz hrvatskog, kod jedne profesorice, ona me upoznala, radili smo analizu pjesama Strahimira Kranjčevića. Dakle,
pojam autora. I ona me u principu upoznala s time što znači književnost i što znači ta pisana riječ i koliko čovjek ispolji dakle tu svoju unutrašnjost na papiru. Nije to samo, pročitala sam super knjigu o, ne znam, serijskom ubojici koji je pokušavao otkriti parfem koji miriše onako na tijelo ili na kožu i tako dalje, nego zaista to je puno dublji onako nekakav, puno dublji koncept od toga. Tako da smatram da mladi manje čitaju upravo zato što im se ubije ta želja. Dakle, oni u tome vide zadatak, jer se tebi književnost nameće kao zadatak, odnosno kao lektira koju ti trebaš pročitati i koliko si ti uspješno napisao tu lektiru, odnosno uspješno je pročitao, ti se vrednuješ na temelju toga, što je za mene potpuno onako, razumijem koncept lektira. Dakle, razumijem da se treba poticati mlade na pisanje i na razumijevanje, ali ti mene u jednom trenutku tjeraš na prepričavanje sadržaja. Umjesto da me tjeraš da raspravljamo o nekim višim temama, odnosno većim temama koje je to djelo ponijelo sa sobom. Dakle, o, ne znam, o lihvarici ili o ucjeni ili nekakvim ljudima koji sanjaju o nečem većem od sebe. Dakle, puno važnijih ima tema koje se trebaju istraživati, odnosno koje bi trebale biti tema razgovora od toga da ja tebi prepričam sadržaj knjige. Jer to možeš pročitati na poleđini. I to je ono prvo što te privuče. A onda ideju knjige i ono što ta knjiga donosi, koju težinu, to bi trebala biti naša tema razgovora. A ne, koje boje je bila haljina Ane Karenjine, ne u filmu, nego u knjizi. Ili koje boje je bio prsten Sultanije Hurem, ne u seriji, nego u knjizi. Dakle, puno važnijih tema ima od samih detalja koje ja moram pamtiti ili citata. Radije mi objasni, gledaj, on je iskoristio tu metaforu zbog toga i toga. Što vi mislite? Zašto? Ili što vi mislite, jel bi netko danas iskoristio takvu metaforu? Ili može li se je li ta u principu metafora za onako da je toliko fleksibilna da se može iskoristiti, ne znam, iz 19. stoljeća danas za 21. Dakle, je li se što promijenilo ili možeš li aplicirati na današnje vrijeme ili u neku situaciju. Tako da zaista mislim da je to razlog zašto mladi čitaju puno manje, a ne zato što, ne znam, ne da im se ili nisu toliki zaljubljenici. Ti ako nekoga pogodiš s knjigom, ako ga pogodiš s nekakvom temom, ti ćeš njemu dati povoda da dalje čita. Ti ako njega ne ubiješ u pojam da on mora napisati 6 stranica lektire jer to propisuje nekakav kurikulum ili je tvoje mišljenje da je to jednostavno broj koji će obuhvatiti cijelu lektiru, ti ćeš njemu dati povoda da on u principu stvarno se zaljubi u književnosti, u neku pisanu riječ. Bilo to djelo Charlie u tvornici čokolade, bilo to Zločin i kazna ili ne znam, neko djelo starije književnosti. Dakle, postoji cijeli niz djela koje nose određenu vrijednost, ne samo zato što su bila tada povijesno važna, nego i zato što su jednostavno toliko fleksibilna da ih ti možeš upotrijebiti sad, a mogu si upotrijebiti ih i tad. Da. I često ljudi kad napadaju lektire, napadaju da se previše čitaju te stare knjige, klasici i koje su pisane na nerazumljivom jeziku, koje obrađuju teme koje nisu relevantne i tako dalje i da je onda to dosadno pa da zato mladi ne čitaju. Ali ja se tu slažem s tobom, mislim da nisu problem klasici, problem je naš pristup njima. Jer ako je nešto klasik, onda mi tom dijelu možemo pristupiti iz suvremene perspektive, samo nam se to često ne da. Apsolutno, evo mi smo recimo na fakultetu, nikad nisam bila veliki fan Gundulića, nadam se da moja profesorica ovo ne gleda. Zaista nisam. Ili recimo Judite, Marko Marulić. Čitaj ti jezik Marka Marulića. Čitaj. Shvatit ćeš svaku sljedeću, znači svaku prijestupnu.
Recimo, sad sam dobila na poklon od jednog kolege transkripciju. Dakle, imamo jezik Marka Marulića, imamo standard. Puno zanimljivije, puno draže, puno jednostavnije za čitanje, puno više me privuče. Meni Judita danas uredno stoji na polici. Ali to je u principu taj pristup. Dakle, da se nečemu što je staro pristupi na novi način. Svi očekujete da se mi prilagodimo kad smo bačeni u neku novu situaciju. Prilagodi se i ti. Prilagodi književnost, prilagodi, ajmo reći klasik, prilagodi Juditu. Kako ćeš prilagoditi Juditu? Tako što je prebaciš, odnosno transkribiraš na standardni jezik. Kad je transkribiraš, puno će više ljudi shvatiti o čemu se radi. Od njenog onog kićenja sa bisernim, ovo sa onako. Puno više ljudi će se zainteresirati. Puno više i mladima će biti jasno o čemu čitaju. A ne, ja sam sad pročitala pa ćeš mi baciti test pročitanosti pa ćeš reći ti nisi pročitala. Ne da nisam pročitala, nego nisam razumjela. Daj mi novi pristup i ja ću razumjeti. Možda mi postane jednog dana najdraža lektira, najdraža knjiga, ne znam, možda posjetim Marulijanu i počnem istraživati djelovanje Marka Marulića. Recimo. Ja recimo nisam voljela Gundulića, tu sam stala. Čitali smo Osmana i jednostavno blokada. Dođem, nema šanse da bih pročitala, a imam test pročitanosti. I dođem na sat, odnosno na predavanje i profesorica ga objasni toliko dobro da sam ga ja čitala dobrovoljno sljedeća 3 puta. Sljedeća 3 dana ja sam čitala Gundulića, odnosno Osmana, čitala sam dobrovoljno. Zato što sam tražila jednostavno ono što je ona rekla na predavanju, tražila sam u djelu. I kad sam pronašla onako, baš nova svježa perspektiva. Isto tako imali smo predavanje Pavao Ritter Vitezović, poslanice Pavla Ritera Vitezovića i nama profesorica objasni, to vam je kao da recimo vi objavljujete Facebook ili Instagram ili Twitter statuse. To je za njega značilo pisati poslanice. Puno više ljudi je bilo zainteresirano i puno više ljudi će sad doći na promociju te knjige i puno više ljudi će sad to pročitati jer kao, čekaj, ajde, on nije imao Instagram, nije imao internet, nije imao Face, ali on je pisao poslanice koje su dopirale do nekoga. I pisao je nešto ili bitno ili nešto što je ljude nasmijalo, ajde da vidim jel se to može, jel to primjenjivo i danas. I pročitali smo 2-3 poslanice s obzirom na to da je profesorica donijela knjigu i zaista je. Znači ne samo zato što smo mi studenti kroatistike i to nas zanima, nego zaista kad pročitamo, ok, stoji, da, imaš pravo, kako nam to nije palo na pamet. Tako da mislim da ćemo na taj način ne natjerati mlade da puno više čitaju, nego jednostavno dati im priliku da se upoznaju i s nečim starijim i s nečim novim, što će im onda ne samo dati taj nekakav kulturni onako ispuniti tu opću kulturu, taj krug opće kulture, već onako bit će jednostavno, možda se sjetiš jednog dana, Osman Gundulić ili Pavao Ritter Vitezović, stvarno ste bili u pravu i to se stvarno da primijeniti danas. Ili ne znam, pašće mu na pamet nešto što je neko rekao i sjetit će se, to sam čitao tad i tad. Da, ima smisla. Da, slažem se. Ta neka edukacijska uloga književnosti uvijek ima smisla. Sad bih htjela da se malo osvrnemo na čitanje i na to koliko je ono važno recimo za socijalno ranjive skupine. Baš ovo istraživanje koje je agencija Kvaka objavila povodom Noći knjige pokazuje da među osobama koje čitaju najviše oni koji pročitaju 2 knjige godišnje, a među čitačima i dalje su najviše visoko obrazovane osobe, njih je 70%, što znači da ih je 30% oni koji nisu visoko obrazovani. Osobe čiji su prihodi kućanstva iznad 13.000 kuna, znači preko 61% osoba čita, a da su im prihodi kućanstva veći 13.000 kuna, što zvuči dosta puno iz ovako neke studentske perspektive. Jer kad gledamo čak i da su to 2 plaće, to su realno 2 nadprosječno visoke plaće. I oni koji žive u Zagrebu i okolici,
te žene. Dobro. I sad ako uzmemo te podatke u obzir, dakle visoko obrazovane osobe, visoki prihodi kućanstva i život u Zagrebu i okolici, u principu se čini da je čitanje u Hrvatskoj oblikovano klasnim statusom. Da. Što si više visoko obrazovan, što si bogatiji, to ćeš više čitati, jer realno ostaje ti vremena, ne moraš se baviti egzistencijalnim pitanjima, ne moraš raditi 3 posla, nego imaš vremena za kupovanje knjiga i čitanje. S druge strane imamo dosta skupe knjige, mislim to je logično jer hrvatski jezik je mali jezik, ima malo govornika, pa onda su naklade nisu visoke, nego su eto takve kakve jesu, nešto treba izdavačima ostati, nešto i autorima i tako dalje. Eto, po tebi, koje su neke strategije koje možemo napraviti da bismo čitanje napravili dostupnim za skupine siromašnih, mladih i ostalih ranjivih skupina? Pa što se toga tiče, definitivno za ranjive skupine prilagoditi njima na koji god način bismo mogli Brailleovo pismo, ne znam, sve dakle što i njima bi isto tako moglo pomoći i osobama s disleksijom i disgrafijom. Znam i sama i bila sam u jednoj situaciji kad je profesorica pomislila zaista da sam disgrafična. Jednostavno, ne znam, to je bio nekakav takav trenutak i ona mi je ustupila, odnosno omogućila mi je na nekakav jednostavniji način da razumijem engleski u tom trenutku je bio u pitanju. Tako da definitivno da se i nakladničke kuće tome okrenu. Dakle, da se okrenemo i tom pitanju tih ranjivih skupina, da to ne budu samo visoke nekakve promocije, visoke cijene, nego zaista, ne znam, sajmovi knjiga. Uvijek Interliber. Koliko ljudi dođe na Interliber? Svake godine Interliber je pun. Tako da zaista možda nekakvim tim sajmovima, akcijama tu veliku ulogu imaju i sami bookstagram i bookblogovi i tako dalje. Tako da definitivno možda na nekakav taj način predložiti im takvu nekakvu ideju. Em će se čuti za njih, to je opet dobra promocija. Em će proširiti, dakle, opet proširit će se ta nekakva poruka čitaj, jer u čitanju je i onako spas. I da pošalju, mislim, teško je sad pričati tu o tome, o toj dostupnosti cjenovno, jer normalno, kao što si rekla, treba nešto ostati izdavačima, treba nešto ostati samim autorima, ali da se omogući recimo možda takvim nekakvim sajmovima ili nekakvim okupljanjima da i oni koji ja nisam milijunaš, definitivno nisam i uvijek kupujem na akcijama, studentski život, i da im se omogući i svima nama koji smo zaljubljenici u književnost, možda nismo, ali bismo voljeli postati i nemamo sad, ne znam, 140 kuna dati za jednu knjigu, da se tim nekakvim sajmovima i okupljanjima pruži i tu ta sfera, znači osvješćivanja i ovih ostalih koji imaju toliko novaca, koji imaju 140 kuna za knjigu ništa. Ne kažem da knjiga toliko ne vrijedi, nego jednostavno možda nemaju toliko ili im je nešto drugo na prioritetnoj listi. Da im se omogući da se i nas sve osvijesti, da se puno više angažiramo oko tih skupina. Ili ne znam, da moja prijateljica imala jednu zanimljivu ideju, čitanje vani, kao tijekom ljeta da se postave recimo, ne znam, 10 stolica, da se za tu godinu recimo izdvoji 50-ak aktualnih, odnosno poznatih naslova, da se postave na policu i da se omogući i onima koji nemaju svojevrsna knjižnica, ali bez knjižničara. Ajmo to tako postaviti, da im se omogući da pristupe tomu. Jer ti možeš doći u knjižnicu, ti možeš prelistati, ali osoba će te nakon sat vremena pitati, dobro prijatelju, kupuješ li ti tu knjigu ili me samo malo zezaš? Tako da im se omogući da uživaju u tome, bez obzira na svoj status ili na neku drugu ranjivost, ajmo to tako reći. Da, jasno. Postoje razne strategije, recimo i knjižnice same po sebi mogu imati i akcija i slično. Apsolutno. I one su zapravo javno bi trebale biti što dostupnije ljudima i raditi razne akcije kako bi se
književnost promovirala. Evo Laura, za kraj bih htjela još jednom pozvati sve da dođu na Čitaj pitaj. Apsolutno dođite na Čitaj pitaj. Da, ostalo je još malo mjesta koliko čujem. Ostalo je još samo malo mjesta. Prostorno smo ograničeni, ali to ne znači da ne možete doći. Tako da sve informacije za ovogodišnji Čitaj pitaj možete pronaći na našem Instagram i Facebook profilima. I tamo možete pronaći isto tako poveznicu, a i na stranicama, odnosno na web stranicama Bukse isto tako možete pronaći poveznicu i nekoliko lijepih riječi koji su oni napisali za nas. Pa neka te pisane riječi utječu na vašu svijest. I onda se vidimo u Buksi 27.5. u 16 sati. Da, i pronaći ćemo zajedno izgubljeno vrijeme u knjigama. Puno ti hvala što si bila gošća podcasta. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.